October ni som pariat thotan ni ani a INP mizo channel clear tu te in zain chi bai kan bu ka cheu hun thain chan theu kan bei sei tun tum chu international politics lam kan clear ho lenga Afghanistan chungchanga India in meeting a ho tur thuatangin bulkan tan don nia Russia hoven Moscow formata India telovin Taliban chungchang an soi ho dona hetia international platform rang Taliban thule hla soi ho ani ta ka chuan India tel lo na hi atam zok tareng maya India o ngai thla kan i tak lo fo wangin India point ma alaveta ani India chuan November thla khian National Security Advisors NSA meet ko atuma Russia le Pakistan chu somna peto nge ahun tur hi November ni somemo ni som pakhatemo khi rotna a oma voin October ni som pariat thleng hi chuan soifel alanilo ramin then omni tafam chu India hian Pakistan hi a thlau thlatop theilo ania Pakistan National Security Advisor Mohit Yusuf chuan India somna invitation hi adonga Imran Khan sarkar hian remti puyangem ala hriat lovani Shanghai Cooperation Organization Ramten National Security Advisor meet Dushanbe khopuya September ni som pasaria an nei ta ka khan Pakistan NSA le India NSA Ajit Doval hi anin muwa mase khanpa taka inkomna an nei lovani India in NSA meet kawatum chan hi Afghanistan politics mun poimo lu atum wang ani pakhata October ni somni khian Moscow formata telvedon thoma se India ram ngeya a chairmanship na hnuai soi ho hi tulati ni ngei na lang tunkar hian Qatar khopui Doha a USA Taliban le European Union ramten Afghanistan chungchang an soi ho vedon boka akhai pa ni tumin khovel ram te hi an boi ru hle ani hi September thla khan India le Russian National Security Advisor te chuan in biakna an lo nei to a Russia lam chuan Taliban te hi Russia rama chuan dan pona outlaw an nia Taliban sarkar hi chuti maya pom sakan tum lo thu an NSA hian a soitoni kha India ve thung hi chuan Taliban thlop na thuemo dodal na thuemo engma soi ringam lova ngoi rengin ramdang te malak dana thira tlai khon nuwa miti dana enton le tathina ni bera Afghanistan rama rorel mek tu Taliban te akom theitlat lo maya chuwangin India tan chuan Afghanistan politics a inzel lu hi thilhar tak ani veni US destroyer Russian Navy ten an chuakem ni Russian Defense Ministry in atarlan danin October ni som panga khan US Navy destroyer chuan Russian territorial water Japan tuipuyami chu adai lut luyani oma Russian Navy te chuan zui ngalin US Navy destroyer chu akal bota ni inan soya mase he Russian Defense Ministry thu soi hi US Indo-Pacific Command lam chuan do tani thuin an chang let ngala US Navy destroyer chu tu man anti boilo thu an soi helai Japan tuipuya hian China le Russia chuan aruk theyang perin joint naval drill an neya US hian heru deu nge moni ti boya tum chalani mai thei Russian Navy te chuan US destroyer USS Chaffee chu an mu ngei thu an soya Russia le China sipai ten drill an nei na mun aron thleng teu hle ani anti Russia lam chuan an vona wanga US destroyer hi tolson anga soi chalan tuma US Indo-Pacific Command lam chuan hei hian du der silova Russian Navy ten warning anon peya mase US destroyer hian angai saklovani anti vetlat US lam soi zel dan chuan Chaffee hian routine operation anei thin angin a fe chuaka Russian destroyer chuan ron nayin anin kara yat somruk le panga vel lek a om towa heti lai hian US destroyer hian thona tum tura omboka Russia lam hian warning anon pe ni ma na mase US Marine le Airmen ten an ngai sakman me ulo antiani Russia chuan sang khat zakwa somsari le pahnih kuma Moscow le Washington in rem nakha
US in apal zu tani ti in thiam chan tum takin US chu apu chhelea June tha po khan Russia chuan British destroyer chu warning shot alo peto ni na soibok sang ni le som ni kum October tha po khan US destroyer USS John S. McCain chuan Peter the Great Gulf Crimea bul thlengaluta Russia chuan angai theilo hlea ma se kap ngam bik ta chi lovani tiang hian silaya in kap ngam tak tak si lo hian a thuin anin do reng mai chunia thu ina dai sen lo huna omanga khovel hi boy rupang ti po hi a lo om du viau mai India le Israelin chakzo ka inzoman du thu le Ives Hoven ram sariten tel FIFA drill nei thu kan soi chun zomange nimin October ni som pasari pathian ni khan Indian External Affairs Minister S. Jaishankar chu ninga cham turin Israel ramathenga Israel Ambassador to India Naor Gilon Chief of Protocol Israeli Ministry of Foreign Affairs Ambassador Gil Haskell le Israel rama India palai Sanjeev Singh Laten airport a Jaishankar hian lo muakani Indian Foreign Minister hian Israel ram hruai tu te kom de uvek dona acham rei don boka India le Israel inzom na nge pha be se om hle mai Jaishankar hian minister anga Israel ramazin voi khatna ania mimal thil takpona phurvia wang Twitter kaltlangin Israel ramazin thu hi Shalom Israel External Affairs Minister anga Israel ram kazin voi khatna zin kong hlo thling takani ka be se ti in a tweet nge ni S. Jaishankar hian Israel President Isaac Herzog Prime Minister Naftali Bennett le Foreign Minister Yair Lapid te a hmu bokanga tin zirna inlian le sumdong pol te po kom bokang Jaishankar hian World War the First hun laya India sipai thi te zana chibaya buk masaberanga Jerusalem Ramle achanga Ramla anti thin Bible hun laya Rama khuwa anti kha helai le Haifa than mola te hian India sipai mi zakua zet ruangan zalani Prime Minister Narendra Modi le Israel Prime Minister Naftali Bennett te chu telefonin okas thla khananin bia a Jaishankaran Israel atlo theinan ruamanna an siamani Modi po hian Prime Minister Bennett chu India le Israel inzomna kumsom thum tlinlom na hun mang tura India ramazin turin sombok India hi Israel military hardware le nem beram ania inzom na thatak an nei hi poimo hle rengani tuntuma Jaishankar zin na hian ra chhuwa duam taka nei ngeyarin om India le Israel hi antan ho zel thei chuan China po hian India hi a hlo pha ve ngein rin omani World War the First nulama atum khatna turin German indo kho na te Jerusalem chungzona an thlok kual vele ta October ni som pasari tlailam khan Israeli Air Force le German Luftwaffe German Air Force aircraft te chu neset chung an thlok kual vut maya rampani te hian inzom na thatakan nei zia an lan tirani Israeli Defense Force chuan Israel le Germany in thian thatna hi kan chom nung se langti in thu chu an siam nge Israeli Air Force Major General Amikam Norkin le German Air Force Luftwaffe Lieutenant General Ingo Gerat te chuan October ni som pasari zing lam khan Yad Vashem Holocaust Museum Jerusalem mi chu an tloa tailama anni pan hi hian thlona an khal kual le a IAF Major General Norkin hian F-35 fighter jet khalin Israeli Air Force thlona F-35 a hruai tel boka German Lieutenant General Gerat hian Eurofighter abanga German le Israel flag in ziak chu a khal ve thungani heminu hian rila telve United States United Kingdom Italy France Greece le India thlona te an thlok chuak vele boka ani nataka chuan United States le atho puiramten air exercise an nei tinani chu ole tuntuma international politics lam kanan ti chhuat thei chu khati zong kha ania INP Mizo channel clear to 10 in lo bengwar pha kan be sei zanlama Myanmar news ti chu kan tum lenga min lo clear sakle theu don nia
in za chunga kan lo me